الله يا منور قلبي نورني بنور الإيمان Allah beri terang hati aku Allah beri cahaya iman terang hati lun terang buka kandang nur imani hati pengeh bancurumen ba menuen sinurani hati pengeh bancurumen nebri buduh apa ya Rabbi Nebri hati lun bepengeh Nebri beduh kalan ilahi Nebri taufik dengan ilham Be'ilun famdum hadis Nabi Belun tu'ah hadis sahih Hadis dhaif belum tukri dan yang lain yang perlek ba'di tibali wahabi Nebri haipa be'elun fam beduh jalan kaul mahalli Kitab mahalli sabah syarah ilmu fiqah Imam Nawawi alim fiqah lemtamah dengan sufi salah sidra wali Allah Mukasyafah ilmi Rabbani Allah ya munawwir qalbi Nawwirani binuril iman Allah beri terang hati aku Allah beri cahaya iman Terang hati lun terang buka kandang nur imani hati pengeh bancurumen bak menuen sinurani hati pengeh bancurumen nebri beduh apa ya Rabbi Menancit lam ilmu tasawuf Lun fam beroh Ihya Ghazali Sifun ku nebri beji Sifut jasus ngan sifut dengki Maksud batin sifut yang sibdoh Bagah nusampuh wahai ya Rabbi Beterang hati lun lagi suluh Imam tasawuf Junaid Baghdadi Allah ya munawwir qalbi Nawwirani binuril iman Allah beri terang hati aku Allah beri cahaya iman Terang hati lun terang buka kandang nur imani Hati pengeh bancurumen bak menuen sinurani Hati pengeh bancurumen nebri beduh apa ya Rabbi I'tikad lun yang ahlu sunnah nebri belusuh tauhid asy'ari Wujud lun pelah kalimah syahadat
yang kagak surah halimat turidi benebri lam ilme ma'rifah mukasyafah dalam qalbi jalan geja awliya Allah lam tariqat ulama sufri Nebriji fam bid'ah faham syiah dan wahabi jamaah tabligh kedeh berjiput kedeh ulaut unang grohindi amin ya Allah amin ya Rahman Buna perkenan kamu mendoa berkat Nabi Sayyidil Aqwan selamat iman ke kamu dumna